Smiljana je bila u sobi pored je ležala, ili spavala, ne znam, ja sam vidio da je sam ležala. Ja i Zavrćnica smo počeli čistiti to. Poslije se već poklupat smo ovo više dignute. Uzeli smo kantu i u kantu stavljali višnje, to sve kaj je bilo. I to smo vadili van i nosili u kantu i s kantom van na kompost. Škrinja je bila, kad ste otvorili, puna leda. Da. Do vrha je bila puna leda. Da. A kad se maknuo taj led, to voće, povrće, do koje razine škrinje je to dopiralo? Pa to je bilo odmah iznad. Znači, u ravnini škrinje. Znači, škrinja je bila skoro puna. Da, tu na tomu dijelu. Dobro, i što se dalje događalo? To smo znosili van koliko smo mogli i bila je jedna veća, neobičnog oblika. Zavičnica je otišla u kupovnicu, opet i kantu, pošto je bilo sva od višnje toga. Ja sam uzeo nož i je zarezao to veće. I nakon toga može pauza. Vidjeli smo noge i žensko splovilo. Nakon toga sam otišao po Zavrćnicu u Kopovonu, neki ide probuditi Smiljana i neki zove policija. Nakon toga se ona ustala i otišli su u kuhinju. Zvali smo Iveka nek dojde doma, pošto je tu negdje u blizini bio na poslu. On je došao doma, mi smo pričekali curicu, najmanju, da dođe s vjeronauka, da je odvedemo k rodbinu. Međuvremenu je Zavrćnica zvala rodbinu, da on može tamo staviti djecu. Djeca su se obukla, mi smo ih odvezli. Kod njih je bila hitna. Čekali smo nekoliko minuta da ta hitna otiđe, stavili tamo kucke i došli doma. Nakon kad smo došli doma, koju minutu kasnije došla policija i hitna. Pokazao sam policajca, znači gdje se kaj nalazi. Otvorio sam škrinju i pokazao sam kaj je bilo, znači on, policija i hitna došli to pogledati. Dobro, vratimo se malo natrag. Rekli ste da ste vidjeli nogu i žensko splovilo. Što ste dalje učinili? S tom škrinjom, da li ste ostavili škrinju otvorenu, zatvorili je? Od šoka se točno ne sjećam kako je bilo. Rekli ste da ste išli Katarini reći što ste pronašli. Kako je bila njezina reakcija na ovo što ste rekli? Kao i moja sad. Tako kako je bila moja prije nekoliko minuta. Jako loša. Da li ste razgovarali o tome što ste pronašli? Bio sam u šoku i ne sjećam se točno kada je sad bilo. Da li ste sa okrivljenom Smiljanom Srnic razgovarali? Ne. Da li ona nešto rekla vezano za to što ste pronašli u škrinji? Nisam bio pored nje. Ja sam otišao van, a oni su išli u kuhinju. Da se vratimo na ovaj petak. Rekli ste da ste u petak vi dali otvarali škrinju. Eto, pišite malo taj dan, kako se izgledalo, ko je bio u kući, da li je netko bio odsutan iz kuće, gdje je bila baka, gdje je bila majka, gdje je bio očuk. U petak kad smo započinjali tu selu škrinja, uglavnom, to je bilo prije podne i cure su još uvijek, mislim, moje sestre su bile u škole. Mama i David i ja smo se dogovorili da ujutro kad se ustanemo malo kasnije, nerano jutro, da počnemo seliti dom. Prvo smo, David je odnijeli tu, uzeli se knjige dole s police, preselili tu policu, mama je preselila igračke i smjestili smo to u hodniku da bude prolaza i onda smo jako je skučeni prostor to uglavnom, pa smo ušli unutra. Uglavnom David i ja ispod tog podesta gdje se škrinja nalazila, htjeli smo ju pogurnuti. Uglavnom, ali nije išlo, uglavnom, ne znam, nije se dala pomaknuti. Onda je David probao dignuti, jedva je uspio dignuti možda s jedne strane, možda par centimetara. I onda smo se dogovorili da mama je otišla po letvice i da je
Ona je dodavala te letvice, a David je dignuo škrinju, a ja sam stavljala letvice ispod, pa smo škrinju dignuli na te letvice, pa smo ju tako uspjeli seliti do tog mjesta gdje je kasnije bila. Tko je onda gurao tu škrinju? Da je neko nosio, gurao? Pa David ju je vukao i ja sam se s leđima okrenula k rubu škrinje i iz nogama sam se odgurnula od zida da smo ju pogurnuli van. Gdje je bila vaša majka za to? Ona nam je govorila, uglavnom, jako je skučeni prostor i stvarno treba kretati u svim mogućim smjerovima. Ona nam je govorila, ne znam koliko još ima do zida kad smo tako urali te neke stvari. Uglavnom, pored nas je bilo. Što se dalje desi? Nakon toga su se, ja mislim, Helena i Magdalena već vratila iz škole jer je David morao na posao. Između smo probali podignuti poklopac, ali nije se dalo pomaknuti. David je otišao gore kad se obuče i pripremi za posao. Ja sam išla pripremiti užinu. Mama je bila s curom u kuhinji, mislim da s Magdalenom. Uglavnom i razgovarale su u škole. Ja sam onda uzela nož da se prereže ta guma oko škrinje. I jedan dio sam ja uspjela prerezati, a onda se već je David sišao po stepenicama dole, drugi dio on prosrezao. Jer je jako tvrdo guma bila. I otvorili ste škrinju tada? Da, otvorili smo. Nije se dalo jako otvoriti jer jako puno leda je unutra bilo. I samo smo vidjeli možda neke vrhove nekih vrećica, uglavnom par centimetara smo ju uspjeli otvoriti. Jer smo se dogovorili, on je otišao van pod daščicu da stavimo daščicu ispod sebe, da zrak cirkulira, da se prije odmrzne. Da ste vidjeli što u škrinju? Onda ne, mislim neke vrećice, možda vrhove nekih prozornih vrećica. Da li ste taj dan praznili škrinju? Da, jedan dio da. David je otišao popodne raditi i ja sam kasnije se s mamom dogovorila da uzmemo bar taj jedan dio koji je odmrznuti bil, ali to je bilo nekih možda par vrećica je to bilo. Mama je uglavnom uzimala te vrećice i stavljala ih je meni u kantu i ja sam ih nosila van u kompost, tam sam sipala to. I zašto ste to isto praznili? Nije dalje išlo, nijedna vrećica se nije dala odvojiti, to kaj se dalo, to smo uzeli. Ti završila pražnje? Da ste zatvorili nazad škrinju? Pa ostale na toj daščici, da se i dalje odmrzava. Ali je bilo koji član obitelji sprečavao odvoz te škrinje? Ne. Koliko se ja sjećam, ne mislim. Nitko. Pa toga ste baš u petak krenuli prazniti? Baka i mama su se tako dogovorile i onda sam se ja kasnije dogovorila s Davidom i s mamom točno da ćemo u petak krenuti jer ono vikend je koja nema mama tog posla možda s Magdalenom zadaćom i s tim i ono da se odmrzne do ponedjeljka pošto je između zvala da se dogovorila za taj odvoz u ponedjeljak. Imate li za večer pitanja? Rekli ste da se sjećate tete, da ste se s njom igrali, onda da jedno vrijeme nakon toga više niste vidjeli. Da li se sjećate što se govorilo u obitelji, gdje je teta? Ne. Nitko nikad nije pričao sa mnom o tome, a ja nisam postavljala pitanje jer mislim da je bilo nam koliko znam na fakultetu i nije stalno bila doma. Dolazila je doma, valjda kak je mogla ili kaj ne znam. Ali za to vrijeme kad je bila doma se je sjećala. U postupku smo čuli više iskaza da se govorilo da je teta na brodu nekakvome, da je u Francuskoj, da ima nekakvog dečka, Francuza. Da li imate kakve saznanje o tome? Ne. Da li se o tome pričalo u obitelji? Nikad, to sam kasnije saznala iz novina. Rekli ste da su teta i baka bile na policiji, da je to bilo 2006. Mama i baka. Mama i baka.
koliko često je kod vas dolazila policija vezana za to i da li je majka odlazila na policiju? Ne znam, koliko se sjećam, ne znam, možda jedanput na godinu ili na dvije, uglavnom. Znam da je znala ona otići baka, otići očuk, otići kao na taj informativni razgovor. Ili kad se sve pojavili, ne znam, koliko imam saznanja, koliko sam načula više, nisam nikad pitala, da je bila tražena od Interpola, pa znam kad bi se pronašlo nešto ili ne znam, neki nakit, koliko se sjećam, tako da su onda morali ići na raspoznavanje toga. Tako se sjećam. Da li je bilo govora u kući, znači prijavljanje nestanak vaše tete 2005. To je baka prijavila. Da li je nakon toga bilo govora u kući o tom prijavi nestanka? Ne, mislim, sa mnom nitko te nije razgovarao. Niti kasnije kada ste krenuli u srednju školu, Ne. niti u odrasloj dobi? Ne. Da li imam pitanje još osoba? To je bilo to. Recimo mi da tražite troškove dolaska na sud. Ne. Hvala, ne to ne sliči. Hvala.